God's Word brings changes sa atong kinabuhi. Ang importante kay ning pulong sa Ginoo. Shall we all stand please? Numbers chapter 14. Numbers chapter 14. For the sake of time, let's just read verse 44. Numbers chapter 14. Verse number 44. Let's just begin. Let's begin reading verse number 39. Ito na lang apilo ni tanan. Para natay gamay nga hints o idea sa atong kunan karong hapon. Alright, na mo, say amen. Itong basahon together. Moses told these things unto all the children of Israel, and the people mourned greatly. They rose up early in the morning and got them up into the top of the mountain, saying, Lo, we be here, and we'll go up unto the place which the Lord hath promised, for we have seen. And Moses said, Wherefore now do ye transgress the commandment of the Lord? But it shall not prosper. Go not up, for the Lord is not among you, that ye be not smitten for your enemies. For the Amalekites and the Canaanites are there before you, and ye shall fall by the sword, because ye are turned away from the Lord. Therefore the Lord will not be with you. But they presume to go up unto the hilltop. Nevertheless the ark of covenant of the Lord, and Moses parted not out of the camp. Verse 5. Then the Amalekites came down, and the Canaanites dwelt in the hill, and smote them, discomfited them, even unto Hormah. Father, thank you, Lord, this afternoon that we can worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for your words. And thank you, Lord, for your people that are here. Kung gano'n istorya ka na mo, walang espiritu, gihangyo na ko ang imuhang gahong, magalihok sa matag kasing-kasing. Pray ko, Ginoo, kung sa may needs, spiritually, sa mga katawhan, will be met by your words. Pray ko, Ginoo, mong pulong, maghatag ni of reminders, maghatag ni Ginoo of revival, maghatag ni Lord of rebuke, isang pa man challenges sa among pag-alagad ni mo. Thank you for what you have done today. Lord, we commit to you these remaining moments. Ikaw, Ginoo, magpanalangin sa imong pulong, isang pa man sa imong alagad. Sa ngalan ni Kristo, ako ning giampo ang tanan. Amen. Take your seats, palihog mga lingkod. Now, the verse that I want to use karong hapon, mo ni atong kuhaan o pinaka-lesson karong hapon is verse number 44. Now, ang nahitabuan ni mga kaigsunan, this is after the people heard the report from the spies. Giluwas sa Ginoo ang iyang mga katawhan from bondage of Egypt. Gipikas niya ang Red Sea. Sirado niya balik o lunod, lumos ang mga armies ni Pharaoh. Pharaoh including himself. And then, naabot sila dito sa wilderness. And when they were in the wilderness, ang Ginoo mga kaigsunan, dito pa sila sa Egypt, doon na siya'y plano sa iyang mga katawhan, and that is to dwell in the land of Canaan, a land which floweth with milk and honey, a place of blessing, a place of abundance, a place of satisfaction. So before sila gipaadto sa Ginoo silang tanan, gisugo sa Dios si Moses nga magpili og 12 men to spy the land of Canaan, to see what was there. So gipili mga gisuon usana nga well known kayo is si Caleb o si Joshua. Alright, when they were there, they were divided. They were divided. Pagbalik nila, majority of the spies had an evil report. Duha lang mga kaigsunan, si Caleb lang o si Joshua, ang dunay positive report. The rest, ang ilang perspective mga kaigsunan is so negative nga niingon sila nga dili pwede mo adto ta. Kaya ang nagpuyo dito
mga giants, the sons of Anak, and the people there eated the inhabitants. Ang mga tao dito, mga tao. No? Nagpuyo atong lugar. Unya, we were like grasshoppers. And so ang mga tao, mga kaigsunan, pagkadumog, daghan sa mga tao, they complain and murmur to Moses, their leader during this time. And they said, "Oh Moses, anong gidala man dinis? Gidala pa man minimo dinhi, anong gidala pa man tas Ginoo dinhi? Anong wa naman lang taniya patya dito sa Egypt? Anong pagtuon pa man ta dito sa promised land? Unya pag-abot dito mga matay ra naday ang atong mga anak, ang mga asawa nato mahimo man itang murag ilaw dito sa mga naa dito nagpuyo. Why not God will kill us here in the wilderness?" That's their complaint and murmuring against Moses. And so what happened, mga kaigsunan, unang paminaw, mag-careful ta sa atong gipaminaw. Mag-careful ta kinsay atong gipaminaw. Kung ang atong gipaminaw wala naka-build up sa atong faith, then sayop na imong gipaminaw. Kung ang atong gipaminaw nahimo nanuntang negative sa pulong sa Ginoo, nahimo nanuntang negative sa ministry, nahimo nanuntang negative sa atong kinabuhi, sa atong Christian life, then you are listening a wrong person. Dapat ang atong gipaminaw mo build up sa atong faith. Amen. Amen. Dapat will make us more positive. Will give us a positive outlook in life. Dili ta mahimong negatibo na noon sa atong panglantaw sa atong kinabuhi. Labi na kita sa atong Christian life. That's why we need to be careful. Kay ani nga tayo mga kaigsunan, majority mas daghan ang negative. Pulo good versus duma. So kung imong abdon ang imong basihan majority, mga kaigsunan, musayid ka aning daghan. So ang mga tao pagkadungog, mga kaigsunan, sa evil report, they do not want to go to promised land. In other words, what they have heard from this evil men, from this negative spies, from these faithless people is made them or discourage them to obey God. Unang magbantay ta sa atong gipaminaw, kinsa atong gipaminaw, kay kung ang atong gipaminaw nag-encourage nato nga mo disobey sa Ginoo, you are listening a wrong person. Amen? Dapat ang atong paminahon, those people na nag-encourage nato to obey God and to obey Him more. Amen. We need to be careful. Right now, mga kaigsunan, social media is very powerful. And there are many preachers, there are many teachers in social media, and if we are not careful, our faith will be destabilized. Yes. Instead of being built up and strengthened and grow and mature, we need to be careful. Amen? Nga, ang atong nadunggan, dapat mo encourage na to nga mo obey sa Ginoo. Rather than mo disobey sa Ginoo. Ani nga tayo, mga kaigsunan, after they have heard the report of the 10 spies, they do not want to obey God. Ang ilang perspective sa Ginoo, lahi na. Amen? They do not want to trust God. They do not want to believe God. Munang suko kayo ang Ginoo, mga kaigsunan, aning mga tawhana. Ug kabalo ka, ang ilang concern, ang ilang mga little ones, ang ilang concern, ang ilang mga asawa. Look at verse number 31. Ingon ang Bible, but your little ones, which is said, where's that verse? Verse number 3 of chapter 14. And wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives, our children should be a prey. Were it not better for us to return into Egypt? This is the time
nag-complain sila ni Moses. Kunya, nagngita sila og leader, captain nila, na mo'y mulid nila, going back to, asa sila mubalik? Egypt. You know what? That is stupidity. Amen? You know, that decision is stupidity. That's a crazy decision. Why? Why you will go back to Egypt? That it was a nation who have been plagued by God. Amen? Kinundong ka sa 10 plagues. Bago pa ang Egypt, mga kaigsunan, naa pa dito'y nagsigig hilak, kaya ang ilang mga firstborn na namatay. Tanan nga naa dito, mga kaigsunan, ang Egypt that time is a very destroyed nation. Sumabalik sila sa Egypt, muadto ka ng country that is being destroyed by God. That is stupidity. Secondly, here's the thing, that was a stupid statement. They need to cross back again the Red Sea. Are you with me? And do you think i-open sa Ginoo o balik ang Red Sea? No. Nakita niyo mo? That's why ingon ang Ginoo ni Moses in the book of Exodus, tell my people that they go forward. Forward. Not backward. But forward. Why? Kaya ang panalangin, walas pag-atras. Ang panalangin, walas pag-hulong. Ang panalangin na as unahan o kinahanglan mo padayon ka. We're marching to Zion. We have the song. We're marching to Zion. Ug walay nagmarch sa nga natatras. Kita na mo graduation, kasal, nga ang nagmarch sa gaatras. Wala, basta march sa gani. Forward na. Amen? Kapil tag si 80 sa una. Ipa-atras matag march sa forward ay. Amen? Atong sang adlaw na abo sa una-una nga mo apil kung training or service pa. Kasi maghirap ito, may lang, no? Kabalutang mo ligid-ligid ba? That was stupidity. You know, sometimes, if you're not careful, there are things in life that we think it is right and it is true. It is not wrong. Sometimes we make decisions, without thinking what will happen ahead. Are you with me? Amen? Mabalik ka to sa Egypt. Kasi pag hinilakay sila dito, kunya mabalik ka sa Egypt, na ang mga Egyptian nga naa dito, grabe kayo kapungot ninyo. Kaya kamoy hinungdan sa nahitabo sa ilang kinabuhi. That was stupidity. Amen? Kabalo ka, if now that we are saved, we're delivered from bondage of sin, bondage of Satan, bondage of the world, bondage from all the vices in the world. Kapag kung mubali ka na, you are stupid. Sorry to say that word. Naanak kas kinabuhi, mga kaigsunan, nawak na kay gapus. Amen. Amen. Pastor, kay karon nga nabaptis na nung daghan kayong authority, daghan kayong dos and don'ts sa kinabuhi. Gusto kong makalingkawas, ani Pastor, do you think na kung muhawa ka simbahan, di na ka mga lagas, Ginoo, you will not be in bondage? You will be in bondage. Whether you like it or not, you will still have mastered the word. Amen? But sadly, your master there, I'm sure it's not God. It's Satan. Alright? Munang, we need to be careful. Kami namang Kristohanon ha, magbantay ta. Kay, there are people nga gamiton sa yawa sa imong kinabuhi para mo palayo kas Ginoo. Abang
ni forward na unta ka, ni tikang nagpila ka tikang, layo na unta ka kaayo. Amen? Ikaw nahuna ka nga. Hindi ay balik ko. Amen? Bugnaw kay Bill. Mingaw ng buswan. Philip Morris. Gimingaw ng busdisko. Sabi ako kaya, parang sa kung tumuhod na nagkusok. Now, ang ilang concern, kabalo ka, gigamit nila ilang mga asawa, ilang himong excuse ba? Hoy, mga bana, di na ito gamitin itong asawa ng excuse. Amen. Lord, di ko kahimo ani Ginoo kaya akong asawa. Amen. Unya, gigamit nila ikaduha mga anak. Kanang anak, blessing na. Pero usahay kaning blessing, mahimong baba. Daghang Kristohano na babaga ng noos panalangin. Dili dapat, di ba? Nag-amputag panalangin. Dapat di ka mababagan anang panalangin. Amen. Dapat mas importante gihapon nimo ang naghatag anang panalangin. Usay na diverted maguta usay ang atong mata naka-focus na sa panalangin, nakalimot tas naghatag anak nga panalangin. Amen? Kay kung makalimot tas naghatag anak nga panalangin, kana nga panalangin, pwede na mahimong baba na to nga makasulod tas naghatag anak nga panalangin. But listen, God gave them in judgment. Suko ang Ginoo. Kung imong tanawan niya, don't have much time nga ako ning elaborate ng tagsa-tagsa ang verses. But kung imong tanawon mga kaigsunan, nasuko ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, hangtod ka usa man kuan ang mga tawhana i-provoke. Ay nung ka atong message ko na ako nagwala ni. Wednesday sa nagwala ni. Ha? Attitudes to be avoided in order to have God's blessings. Unsa tong attitude? Provocative attitude. They provoke God. They provoke God. Unsa tong ikaduha? Passive attitude. Naay gustong ipahimo ang Ginoo nila, di nila himuon. Because they wanted to provoke God. And who are we to challenge God? And provoke God? Naay gustong ipahimo ang Diyos, di nila himuon. Karon, naay gustong ipahimo, naay dili gusto ipahimo nila ang Diyos, mo na punoy gusto nilang himuon. Yung pag ni mga tawhana. Di ba? Mo ni atong gitun-an karon. Niingon ang Ginoo, hulak, wala imos Moses, walay mulakaw ninyo. Dungan ta. Pero di ay grupo nga na-influence sa 10 spies na sa, we will go up. Amen? Nakita niyo? Mga kaigsunan, ingon ang Ginoo, mao ni judgment nga akong ipahamtang ninyo. Pila ka tuig pila ka adlaw ang spies na nag-search sa land, sa promised land. Pila to ka adlaw gi-search? Ha? 40 days. Ingon ang Ginoo, sa 40 ka adlaw, kada usa ka adlaw, usa ka tuig ang equivalent. So, 40 mo katuig magtuyok-tuyok din his kaminawan. O ang makasulod, tanawa, verse 29. Ingon ang verse 29 sa 14. Your carcasses shall fall in the wilderness, and all that were numbered of you. Ingon ang Ginoo, walay usa ninyo kamong mga minaw aning mga evil report, kamong naminaw aning mga napulo ka spies, kamong nagsigig pagulbul og sig reklamo. Ingon ang Ginoo, your wish
Ana, your wish is my command. Di ba gusto silang mamatay sa wilderness? Gituman sa Ginoo ilang wish. Ingon ang Ginoo, mauna ni nga time, ang inyong wish, mahitabo. You will all die in the wilderness. Look at that. Kinsaray nakasulod. According to your whole number from 20 years old upward, which have murmured against me. So katong 20 og edad, 20 ang edad pataas. Dili maayo, no? Nga dugay na nga Kristohanon mao nanuoy pagulpulan. Which you have murmured against me. Who's talking here? God. Pero ang ilang gipagulpulan, ang ilang leader. But indirectly, ang ilang gipagulpulan, dili actually si Moses lang, but also the Lord. Naminaw ang Ginoo. So ang tanan nga mga nag-edad og 20 pataas, kinsay nag-edad dire? O 20 paubos. Puro na ta 20 pataas. Wala pa day. Can you imagine? Arang daghan na to. Pila to ka millions mga kaigsunan. Thousands. Because some of the Bible commentators and scholars had agreed that there were more than or around 3 million people na gilid ni Moses sa wilderness during this time. Can you imagine, 3 million? Kanina ganing membro nga. Mauna si Moses nagka-pus-pus yan baston. The meekest man on earth. Pero nagka-pus-pus di ilalim. Muna magbantay tandi ta si pagulpul. Are you with me? Gusto kag panalangin sa Ginoo? Ay napadunggang Ginoo nga murag nagpagulbol ta niya. Amen? Kabaw ka kung doon na may angayan na magpagulbol, ang Diyos. Listen, He has given us so much. Ang mga Israelites, mga kaigsunan, gikan pa sa Egypt, giubanan sila sa Ginoo. Gyud sila kita sa Ginoo. These people were ungrateful. Kita sila how God parted the Red Sea. Kita sila mga igsunan nga ang mga buntok nagtapunog. Unya ipakaon sila og mana. Kaya mana is bread of heaven. Mo'to'y pagkaon sa langit. Mana. Na ay passage ani dino ko ka side sa verse. Gakaon sila og kabalo ka satan gakaon. Sige, pagulpul. Bati nga attitude. Amen? That's a provocative attitude. Kanang atong anak, ipakaon na to, nanay sudan, si pagulpul, makapungot. Amen? Lami na kinisudan, hotdog, chorizo, longganisa, magpagulpul pagyapon. Amen? So yung laming kas pagkanan eh. Kauna nga, isulay tagbulat. Hindi, kasulay diri ginamusot ang eskwela. Nya giputos bitaw og dahon saging nga gihalog. Oh, unya pagkaudto na Xerox copy ang ginamos. Kaya ni pilit mas dahon. Nipilit sa imong kanon. Ang uban di ka-relate kay mga rich kid mangudo. Unang kamo bitaw, kamong mga batan-on karon, pasalamat mo sa Ginoo. Salamat mo sa Ginoo nga
Arang-arang nagkahintang. Are you with me? Arang-arang na ba? Dili na sikaw ang ginamos. Bingawon ko ng ginamos. Unang na itay mo at tukos tiyanggi. Upalit ko ako kabalog yun sa naghimong ginamos. Pero kamit man yun ang ginamos. Kunya butangan ni mong limonsito. Kunya na ay sili. Kunya na ay suka nga pinakura. Inikaw man yung kaon niya, na isaging. Inikaw man yung kaon, mga anak mga, wah! Lami, ginamos eh. Tulog. Laway. Ay, lagi yung reklamo. Kaya, yun naman, ingon ang Bible, godliness with contentment is great gain. Amen? Kaning pagkakuntinto ba? Muna'y tanawon sa Ginoo sa itong kinabuhi. Look at verse 31. Verse 31 in your Bible. Are you following me? Ingon ang Ginoo, your little ones, which He said should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised. Ang ilang gisigig kahadlukan nga ilang mga anak, ingon ang Ginoo, inyo rang mga anak makaadto sa promised land. Are you with me? Listen. Kitang mga naay anak, let us learn to trust God. Amen. Amen. Why may tabo oy kung sigitag kabalaka na itong mga anak. At timanon ni sa Ginoo. Amen? Amen. God is better than us. God will take care of our children. Sunod na tas Ginoo, God will take care. Kamu ingon ang Ginoo, simog kabalaka yung anak, kamo ka kaning mga tawanan. They thought that God does not care. Mo na ilang huna-huna. Sao ning Ginoo padala mi dito sa promised land. Mao man ni among kahintang day maabot binito. Unsa mo man sa nagunahon kami mga anak gagagmay. Mo na ilang thinking, they thought that God does not care about their children, but they were wrong. They proved to this Ginoo that they were wrong. Ang tinuod actually nga nag-care sa ilang mga anak, dili tong ilang ginikanan ang Diyos. Amen. Because if these parents really cared for their children, they will obey God. Amen. And listen, parents, if you cared your children, you obey God. Amen. You follow God. You follow His word. You follow His will if you really cared for your children. Amen. Unay pumaagi nga mapakita sa itong mga anak na nag-care ta nila. Kanang dag-una to sila pagsunod sa Ginoo. Amen. Di lang material things, but spiritual things. Amen. Kabalo ka kaning material things. I'm not saying nga di tang hatag. We will try by the grace of God to provide the needs of our families, especially our children. But listen, ang atong paghatag of material things are limited. Limited. In fact, we're not sure if we're still alive next week. Di ta kasigurado. Kung mamatay na ta, who will give them? Who will give them? It's their God! It's their God! Makita ang tanan nato nga limited mamatay ta. Salamat nga ang atong Dios na ilang amahan dili mamatay. You can give everything to Him. Okay no? Nawas ba? Wali pa ko alas 6. Nindot yung magwali tas pulong sa Ginoo. Kanang gikapoy ang nagwali sa pulong sa Ginoo. Look at verse number 34. After the number of days in which you search the land, even 40 days, each day for a year, shall it be your iniquities, even 40 years.
And you shall know what? My breach of promise. Ang saad sa Ginoo di mapagyas. Verse 35, I the Lord have said, I will surely do it unto all this evil congregation that are gathered together against me. Yun ang Ginoo, against me. In this wilderness, they shall be consumed, and there they shall die. Minaw, di ka mutuman sa Ginoo, mamatay ra gyapon ka. Mutuman ka, mamatay ra man gyapon ka. Pero nindot na nga namatay ka nga nagtuman ka sa Ginoo. Amen. Amen? O, kanindot. Ako anytime ko sa Ginoo, at nagampo ko nga extend pa sa Ginoo, pero di man takabuot sa Ginoo. Amen? Gusto ko makakita nga nga akong anak maminyo. Nga kanang gusto ko maka-experience na unsa daw na kanabang maghago-hagwa o apo. Buhi, bukagana sa. Oh. Kaning asawa, puol man hagwaon, kasabaan ka. Ay, beragdugan ko na mo. Bukod, paro ako. Oh, mga asawa o bana, di ko na ito walaon ng katamis. Amen? O, ay good nagwala ka. Ay good nagwala ka nga muingon kasi mga asawa from time to time, I love you. So, yung mga asawa kayo ningingon mo, I love you, mga naman. Kaya. Kaya usay mong gudi mong gudun. Huwag mong gudi action ko, sige na tagsulti. Amen, ang luspad na itong asawa, huwag ta ka. Huwag tayo gihin mo. Tanawa, verse number 36. And the men which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him by bringing up a slander upon the land. The word slander is pagbutang-butang. In other words, these people, kabaw pa nga nung gitawag ni Ginoo, evil report because these people are not telling the truth. They were telling a lie. Hello, amen? They were afraid of the giants. They don't want to go to promised land because of the giants. They were afraid of those people na nagpuyo dito that eated the inhabitants. Hadlok sila sigante. Wa sila kabalo mga igsunan that God parted the Red Sea. Who are those giants compared to the power of God? Are you with me? Ang napulo kahampak ni padalas Ginoo. Wa sila convinced sila to. Mabutang slagok kayong Ginoo. Kaya this is actually an act of unbelief. We don't have time kung atong tanaw ng Book of Hebrews. Ang Book of Hebrews means lang nga, wa sila kasulod sa enter into His rest, and that is promised land. Wa sila kasulod kabaw sa hinungdan because of unbelief. If there is one thing na ang Ginoo hate yun kayo na niya sa iyang mga kaanakan, kaning attitude sa pagkadili matinuuhon. Kanang sige ratag duda o duha-duha. We need to be convinced who God is in our lives. Dugay na tang Kristohanon, di pa gyapon ta convinced sa gipanghimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unang ingon ang Ginoo, ang tanan katuning napulo ha nga nibalik dito niya made all the congregation nagmurmur na noon tungod ani nila nahadlok na noon tungod ani nila. Amen. 37. Even those men that did bring up the evil report upon the land died by the plague of the Lord. Pagsilutan sa Ginoo.
verse 38, Joshua, the son of Nun, Caleb, the son of Jephunneh, which were of the men that went to search the land, live still. What ihurot sa Ginoo? Gibilin niya si Joshua o si Caleb. Nga naman, kaya ang nakit-an sa Ginoo nga dunay tinuod nga pagtuo si Joshua o si Caleb. Amen? Sila, bumito nang dunay passage na niingos Joshua katong nagkaguliyang na, nagkagubot ng mga tao, nagkaguliyang na sila kay mauday ni atong atuan, gubot kayo sa atong time. Niingos Joshua yung gihubog, si Caleb, brother, si Caleb mo yung naguna, gihubo niya yung sanina, gisip niya yung sanina, niingon sila nga, let us try once. Atong sulayang ato. If the Lord delight in us, kung malipay ang Ginoo na to, He will give us this land. Oo, kadagang kita gipangayo sa Ginoo, wag gihatag kay wag malipay Ginoo na to. Ay gipangimo ta nga wag nalipay ang Ginoo. Amen. Ingon ang asa gay nadapitan nga verse. Verse 8. Verse 14, chapter 14, verse 8. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Verse 9, ingon ang padayon, only rebel not ye against the Lord. Ayaw lang yun og rebuilding. Amen? It means ayaw lang yun sukol sa Ginoo. Ayaw lang yun mga kaigsunan o batok sa Ginoo. Alright, this is what happened. We'll go to our message. Pinakaming sa nani. Okay pa mo? Amen. And Moses told these sayings unto all the children of Israel. Yang giingnan. And the people mourned greatly. And they rose up early in the morning, got them up into the top of the mountain, saying, Lo, we be here, and we will go up to the place which the Lord hath promised, for we have seen. Ingon ang verse 41, ingos Moses, na inyo na pong subakon ang Ginoo. Nga naman, ani nga time, mihimo na ang Ginoo og statement, nga walay makaadto ninyo sa promised land. Kay 40 katuig pa mo magtuyok-tuyok din sa wilderness. So ingon ang Ginoo, stay. Sa niingon ko nga go, di mo mo go. Karon nga niingon kong stay, gusto mong mo go. Kung imong tan-awon, ingon sila, we have seen. Actually, they were not sincere. They were not sincere. Nga naman, kay kung sincero sila, nga naghinulsol, mutarong na silang kinabuhi, mutarong nagtuman sa Ginoo, maminaw silang Moses. Wa sila naminaw ni Moses, mipugos yun sila. At ito na dito sa yuta, sa saan, nag-iingon sa Ginoo. Muna nag-iingon sa 44, they presume to go up unto the hilltop. Muna ang atong mensahe, karon kuhaan yung tuglason. Assuming, that's the title of the message. Assuming. They presume. That's another word for presume, assume. Assume or presume means supposed to be the case, but without proof. Magbantay ta ani kanang di ta bitaw pagkahuman sa atong gihimo ni moingon ta nga kaingon manggod nako. Dunay mga move o desisyon nga buhaton nato sa atong kinabuhi nga di na pwede nato i-undo. Ang atong kinabuhi dili murag computer. Nga kung naa kay dili gusto, pwede nimo i-undo. Hello. Pwede nimo kuhaon, pwede nimo there are things nga may tabos atong kinabuhi nga di na pwede i-undo. It's forever. Munang salamat na ipulong sa Ginoo that will help us. Amen. Now in this text, this is after the Lord Moses. He will evil this congregation.
Kabalo ka, these men were given the privilege to become one of the spies. Sa kadaghan 3 million. I mean now, 3 million sila, around 3 million according to some Bible scholars. But 2 silang ang dipili. Is it a privilege? Yeah, amen. Yes. Pila ta karon ingon ang population, I think ganina na nagtanaw sa population. When we are now more than 8 billion people. Did you see the privilege? How privileged I am? How privileged are you? Sa kadaghang tao, God chose us na gamiton tayo. Amen. Amen? Sa kadaghang nihigugman niya, ikaw gipili na higugmaw. Oh. Di ka kiligon, ha? Amen? Amen. They were given the opportunity. They were chosen to become leaders. But listen, it's the same group of men who caused chaos and division among them. Except Joshua and Caleb. Ano siya point ako? Kami na, magbantay ta ani kaning gamiton tas Ginoo. Let us be careful when we became or become instrumental. Kaya kaning gamiton tas Ginoo, ang yawa mangita good o bikil nimo. Kunya usahay mga wa ra kay hinungdan o gagmay ra gyud kayo. Amen. Amen. Wa ra ka natabangan. Wa ra ka nalaman. Wa ra ka nahatagan. Amen. Ay, ako na nga simbahan kay wa ko natabangan. Kasulay man kag pangayos barangay, wa ka natabangan kanunay. No. Ibalhin kag barangay. Are we repeat? Amen. Wala. Amen. Simbahan, balhin ka kay wa ka natabangan. Kaya kapila naman ito kitabangan simbahan. Ato ni Claron, kami na. We want help. Gusto lagi. Kung nakalagod tayo makatabang, kabang tayo. Pero, ang pinaka-expect nimo nga tabang sa church is the spiritual help. That's number 1. Dapat ang membro mo magtabang sa material o financial sa church. Right. Dili na ang church mo magtabang sa mga membro. There are times na mutabang ang church. Pero di na may prinsipyo sa Ginoo. Amen? Munang usay kung di ka matabangan, ayaw ka offended. Di ba makabalo, 20 pesos na sulong hospital kang pastor. Amen? Imong bayro nun, 20 lang. Usagatos, kanya ang bayro nun pastor, 22 mil. Munang makasabot dapat tao eh. Amen. Amen? Pasalamat di ay Joshua o Caleb nga mature o huna-huna. Wa bitaw ni Uyon? Wa ni Uyon ba? Napulo na ito. Nya, pinanaway ko silang Joshua o si Caleb nga. Kung saan ni bay? Ato mga kauban, no? Saan mo Uyon na ito? Kita naman ba? Mahimo niya, tang kontrahan na niya tani. Kontrahan na niya tani, napulo na ba? Kasi mahimo na ito ni kitarang doang niya, napulo. Musahid na lang tanila. But si Joshua o si Caleb ni Parog. Amen. Bay, hindi na mo Parog. Sayod na sila. Wala na script word ka ng bay. Ay, per word eh. Do not assume. Kabalo ka unsay asa dapit sila di presume or nag-assume. One, they presume about the promise of God. About the promise of God. Ingon sila, let us go unto the place which the Lord hath promised. Karon na sila mutuo. Karon na sila muadto nga niingon ang Ginoo nga di na mo makaadto. Amen? And maybe mangutana ka karon,
sa imong atong una-una, what's wrong with them? What's wrong with what they said? What did they do wrong? Next verses gives us the answer. Verses 41 and 42. Moses said, Wherefore now ye transgress the commandment of the Lord, but it shall not, it shall not prosper. Gusto kang mo prosper? Ang gigamit sa word sa Bible, dili progress, but prosper. That's two different things. Gusto kang mo uswag, mulambo, ayaw supak. Ay supak sa Ginoo. Do not transgress His commandment. Amos Moses, you want to go there? You want to disobey God? You want to transgress His commandment? Ingon si Moses, it shall not prosper. Di yun mo magmalampuson. Di yun mo magmauswagon o magmalambuon. Kristohanon, gusultag panalangin. Ako nagampo kong panalangin para nimo. Nagampo kong panalangin sa inyong mga pamilya. Nagampo kong panalangin sa atong church. Pero kung ang mga membro ni this cornerstone, dili matinumanon, puro masupakon, forget blessings. Gusto tang mo uswag, o gusto na tang magpabilin sa atong kahintang. Amen? We have to choose. Di man ipinog sanay, but kinahanglan tang mo pili. But if I were you, I will choose to prosper. I will not desire to remain in my old condition, old situation. I want to prosper. And I want that prosperity in my life, that prosperity, I prosper not because of me, not because of myself, but it's because of God. Nindot nang ni-prosper ka na resulta sa imong pag-obey sa iyang pulong. Kaya pwede man gapon ta mo prosper materially and financially bisan di ta mag-obey sa pulong sa Ginoo. Pwede tungod sa atong kakugihan. Pero lahi ang imong matagamtam kung nadawat o naangko na nimo nga panalangin, unya kabalo ka, ang hinungdan ani because I obey God's word. Amen. Dili ka mahimong hambugiro. Dili ta mahimong hambugiro. Kay kung makadawat kag butang, unya ang hinungdan tungod nato, bantayanan kayo. Kay maybe we will become proud. Lord, verse 42, Go not up, for the Lord is not among you, that ye be not smitten before your enemies. Here we go. These people said, we realize we sin. But now, we're going to step out by faith. Mura mag-kinsa yung mataw na, and we'll take the land. Here's their problems. Muna yung problema. When God said go, they would not go. And now they were saying, we've learned a lesson. We're going to do it now. Karon na. Pero niyon ang Ginoo, dili mo pwede mo ato. These people were not sincere. They had lost their opportunity. They would not go up into the land when God wanted them to go. Now, they presume to go up. And this is presumption. And listen to me. Faith is not presumption. Faith is not presumption. Dili pwede nga maglaong ka, magdahong ka. They again want to go their way rather than God's way. There can be no victory when there is no submission to the will of God. There can be a presumption that looks like faith, but in reality it is folly. Amen? Unang magbantay sa atong himuon. Is that because of your faith in God? Or you are just doing it because you want to prove your spiritual expertise? Or because of your fantastic wish? Or do you have God's word on the matter? I hope that everything that we do it in obedience to the word of God. Amen.
Listen, we cannot play games with the promises of God. God does not like us when we obey His word because we have no choices anymore. Ani nga time, wala sila choice. Kabaw ka doon yung mga tao, muduos, Ginoo, kaya wala sila choice. Basang kang napas sila daghang choices, they will not think about God. Kabaw ka doon yung mga tao, nga diha na mo tawag sa Ginoo, diha na mo ila sa Ginoo, kaya wala sila choice. Nagtinga na. Are we with me? Diyan na mo ingon sa Ginoo, nga Lord, kung tagaan pa ko nimo og laing adlaw, tagaan pa ko nimo og laing kinabuhi, magtarong na ko, sunod na ko nimo. You have no more choice. Amen? Don't make your obedience to God as your last option, but should be your first choice. Depression about, are you okay? Ang kama kumantas 30. Depression about the, promise of God. And number 2, they presume about the presence of God. The presence of God. Niingon si Moses, ngadto nila, go not up, verse 42, for the Lord is not among you. Dili mo kuyog ang Ginoo ninyo. Dili mo uban ang Ginoo ninyo. Your enemies, you will be smitten, you will be killed by your enemies. Verse 43, it was Moses, for the Amalekites and the Canaanites are there before you. Ye shall fall by the sword, because ye are turned away from the Lord. Therefore, the Lord will not be with you. Gusto pa nga mag-uban na to ang Ginoo? Are so following me? Amen. Don't turn away. You want God to be with you? Ay siya isalikway. Amen. Di siya nato isalikway. Amen. I hope we learn something from this message. We're going to read chapter 14 of Numbers. Tanang ng congregation broke out into bitter complaint against Moses and Aaron. They accused the Lord of delivering them from Egypt so that they would be slain in promised land. And they proposed a new leader. Mulid nila to Egypt. But when Joshua and Caleb, gi-assure sila mga kaigsunan that they would be victorious against the enemy. The Israelites conspired to stone them. Ibato na nun sila. Nagplano na nun silang batuon. Listen, do not operate your life. This is a tragic thing kung may tabo na sa itong kinabuhi. When we try to operate our lives and we are assuming that God is with us when He is not. Amen. Let us not try to do something in our lives nga mag-assume ta nga ang Ginoo naa kuyog nato. Unya wa di ko siya. Siguradoon yun nato nga uyon o kuyog ang Ginoo nimo. Amen. Amen. Unsay nahitabo? Because they presume to go up unto the hilltop in verse 44. Nevertheless, the ark of the covenant of the Lord. Kabalo ka kaning ark of the covenant of the Lord in the Old Testament times. This represents the presence of God. Amen. Ga-represent ni sa presence sa Ginoo, the covenant of the Lord. Ingon si Moses ngadto ni, ingon ang pulong sa Ginoo ngadto nila, the ark of the covenant of the Lord, and Moses departed not out of the camp. Ang leader nga gibutang sa Ginoo nila, dili mo kuyog nila. Si Moses daan nga ilang leader, giingnan sa Ginoo nga mauni inyong buhaton. Amin na, mga Kristohano, you know what? It pays to listen. It pays to listen. Kabaw ka ganing mga Kristohano nga maminaw, pastor, masalbar. Masalbar sa daghang trouble sa kinabuhi. Alright. Amen.
Amen? Amen. Masalbar sa mga Amalekites, masalbar sa Canaanites. Daghang utang Kristohanon nga masalbar sa yawa, sa himuon sa yawa, sa ilang kinabuhi kung naminaw lang pastor. That's true. Amen? Ark of the Covenant wala. Si Moses wala ni Kuyo. Listen. Kung sa'yo plano sa imong kinabuhi, pamina mga membro, apila imong pastor. Kaya bala imong pastor para makaampo si pastor. Amen? Napa mo? Wala nila lagi-apos. Wala mo sila namin na Moses. Ayaw lagi mo ato. Hindi mo, di ba, wala kauban ng Ginoo ninyo. Ningon ang Ginoo nga dili na ta, kundo na ta. When God said no, don't go. Kaya problema na ang resulta. Look at what happened, verse 45. Then the Amalekites came down, and the Canaanites which dwelt in that hill, and what? Smote them, discomfited them even unto Horma. Silang tanan, pampatay. See? Amen? Naglikay-likay sila, mahadlok sila kayo. Rajayas dito. Dili rajayas, di patay. So, sa akong kinabuhi, sometimes we're afraid to face big challenges. Heard me? Kay hadlok ta, mga tanga, pasik mo sila itabuan. Ano, dili ra higanti. Ang ilang gikadlokan, higanti. Pero ang nipatay nila, dili higanti. Amen? Kaya nato usahay, nagtutang kaning mga dagko kayong ipangatubang na ito mo ni mo. Dili eh. Sometimes wala kabantay, mga gagmay na dito. Nahimong na. And we are defeated. They presume about the promise of God. They presume about the presence of God. Basta na ang presensya sa Ginoo, kuyog nimo sigurado gyud na ay kadaugan. Amen. Ay kadaugan. Amen. Pero wa gani ang Ginoo, ikaw ray mag-away-away. Sigurado gyud ang kapilihan sa kung sa pamo kadaghan. Ani nga time daghan kay ni sila. Pero wa man ang Ginoo. Amen. Una sa pila ra ka buok na ang Ginoo. Kay naay daghan niya wa man Ginoo. Importante ang Ginoo. Amen. Duha ra to. Verses 10. Yung kanang duha nga hugot lig-on kay pagtuo pagsalig sa Ginoo, nanay mahimo. Ug nay himo ng Ginoo. One, they presume about the promise of God. They presume about the presence of God. We'll go to point number 3 and last. They presume about the prophet of God. The prophet of God. When God said no, don't go. This was, tanawa, in spite of a warning from Moses that God's judgment in the matter was unalterable. Di na pwede usbon sa Ginoo. Kung sa isulti niya, di na niya pwede usbon. And that they would certainly come to grief. That they were devoid of the presence of God. In this ill-advised and ill-fated escapade is made plain. In verse 44, neither the ark of covenant of the Lord, nor Moses departed from the camp with them as they went up. Wa mga kaigsunan mi kuyo. The message of these verses is clear. Their actions simply confirm what? The rebellious attitude. Their leader said, no. But they go. Amen? Di ba na rebelde? Rebellious attitude and obstinacy of their hearts against the will of God, and underlined the inevitability of the divine judgment that came upon them. And one commentator has said, it is human nature to neglect to serve God when He wills it, and then to attempt to serve Him when He forbids it. Tinuod na. Usahay diha na ta moingon nga Ginoo, mga alagad ko, ningon ang Ginoo nga di na pwede. Kao kaning pagpangalagad sa Ginoo, pribilehiyo na. Amen. Pribilehiyo.
Amen? Amen. Oh, ayaw kag ingon sa iyong pastor nga, pastor, pwede ko, ingon as pastor. Di pwede. Hello, amen? Amen? Amen. Ulahin ang tanan. Naimos pastor sa una, pastor, Brad, sis, sige, di ko. Karon, sige, di ka. Okay, di na yung ka. Karon, nga naimos pastor na di kayo nga, pastor, pwede ko. Di na pwede. Are you with me? Oh. Munang di na to sayangan ang privilege. Amen. Di na to sayangan ang privilege. Moses told them that it was too late. It's too late. Ingon si Moses na to nila, it's too late. The Lord had departed from you. Wala na, di na mo kuyog ang Ginoo ninyo. And that they would be defeated in the attempt. Tanan nga inyong himuon, you will be defeated. Listen, disregarding Moses' advice, they advanced to the mountain top. Misaka sila dito sa bukid, ang pag-abot nila sa mountain top, they were attacked, driven back by some hidden inhabitants, the Amalekites and the Canaanites, na dito naghulak na daan. Ug sayon kay sila atakihon. But before ni nahitabo, Moses gave them advice. Give them warning against doing so. Na ang ilang buhaton, they would be unsuccessful because the Lord's presence would not be with them. Again, in another act of defiance, they acted on their own without Moses and the Ark of the Covenant. Kabantay ka, wala ang Ark of Covenant o wala si Moses. Kawapon ang presensya sa Ginoo. Kaput-pukot rin sila silang kaugalingon. Supra kayo sila kapilin ba? Ay, di tamaminaw ng Moses. Di na tinuod. Kaning mga tawanan, sa sigin lang paminaw, bitaw o tinuod. Mismo si Moses, di na sila mutuo. Amen? Kasi ka ng sigag paminaw o tinuod, kadugayan mula nagtinuod. Amen? Unya ka ng sigag paminaw o tinuod. Amen? Unya usay makadungog ka o di ay laing tinuod. Murag paminaw na to, murag di tinuod. Sa tanin mo, naglibog po. Amen? Wala. Kung sinitabo, they were struck down handily and driven back by the Amalekites and the Canaanites. Listen, don't try to do anything without the presence of God. Amen? Are you with me? Amen. Don't try to do anything without the approval and the blessing of the man of God in your life. Amen. Nabata? Amen. Apil lagi di pastor. Ako pa doon naman Kristoano, makahinom doon pastor kaya na ay problema. Makatultul ng simbahan kung na ay problema. Pero panalangin guys, nakalimot. Murag ba'y simbahan o ba'y pastor? That's your wrong attitude. Amen? Pila, nakay plano, pila, pastor mo. Hikog na ko. Kasi natagaan, pakagpisik. Diba? Ano ito, nalipay ko din nga naay nananghip. Na pastor, ko, saan ba? Kabalo na ko sutok. Masimot na nimo ka na. Nakakanilang tuyo. Pastor, go yes ba? Pastor, yes ba? Mamuyag po si mga people. Dito. Si Kuan ba? Mga pangalan. Kung saan problema niya? Stricto ba yung pastoral? Iko, mamuyag. Ay, mamuyag. Kasan?
kag authority. Nanghid ka sa imong parents, doon yung mga yung people ko, mulakaw ra, di nanghid. May ipagod mo ulit. Ulit tungang gabi. Tama ka sa Bible na ay babay na galaag tungang gabi. Burikat. Burikat naman yung magsuloy-suloy sa galaw. At Tomas Bolivar, di ba? Alauna, daghan kayo dyan. Yung garay mong asawa kayo kasi hindi na po kakaulit. Stubborn na yung ulo. Hindi mo binang i-respect ang authority. Kaya gihatag na sa Ginoo to protect you. Amen? Pastor, kontrabida mo kay kapastor. Siyempre, kaya sa'yo, imugihimo. Amen? Amen? Kung isakto mo, kontra ba rin ang pastor? Mo kontra ba na imong ginikanan kung sakto? Di na mo kontra, ay mo pa na mo support. Ako pa mo galing mo ingon, pagminyo na. Amen? Kakaong kang baboy. Oh. Ano man? Human nga nila kami po, we will pray, I will pray. Makaampo na, approve na, blessing. Amen. Na ay blessing. That is Bible. Na ay blessing, basta mo respect kag authority. Kung ganyan Bible, mo obey kag parents, taas imong kinabuhi. Tinood na. Oh. Mo obey kag pastor, na ay blessing. Amen? Ayaw kag obey sa imong pastor. Kung kita ka imong pastor, nagbinuang. Kita ka nga imong pastor ka. Brad. May hapon. Tindog yung sport dito. May hapon. Tanan. Sinsakit na lang mo. Di ko ron. Yabag na pastor. Tama mo? Kita niyo nagsugal. Oh. Pastor wanta na. Pastor di mas baptis. Palit pagtuba. Kadugang dugo. Kadaghang kadugang dugo. Tuba gano'n mo yan. Amen? At ito kas tiyanggi palit kag dugol baboy dito. At ito kas big cross. Igna ko. Dugangan na imong dugo. Now, pag abot sa chapter 13, 15, ako ni hatag na assignment ninyo. 15 to 25, although makahisgot pa tayo, makita ni mo diha ang bati na kahintang o nahitabo sa mga katawhan sa Ginoo. They're wandering in the wilderness. Paminaw? Why? Tungod sa sayot na ilang ipaminaw. Kasi ilang ipaminaw? The 10 spies. Therefore, tayo sa itong paminaw. Amen. Kaya imbis mo tulid, mo sirit, mong tatas sa itong Kristo na ang itabo, gustuhan ng gana na murag kuti. Ako si Buano ng kuti din. Parang iiktan anak. Mutoy. Kasi hindi na. Kuti mo ito. Murag kasi. Check doon toyo. Amen. Wandering, tanawa, basta 15 to 25, makita ni mo ang grabe kayo lang kinabuhi. They were marching, mga kaigsonan. These people, they should not be marching in the wilderness. They should not be wandering in the wilderness. But instead, they will be marching into Zion. They will be marching into the land of promise. Una-una, mga nila, bisuraan, sunod sa Ginoo, kalisod ka ani magsunod sa Ginoo. Ano ta sayon? Kapalo ka ng sayon, di na maayo o resulta ang padulman. Amen. Amen?
It is sad section of scripture in one way, but a tremendous warning to you and me today. For we must be people who choose to believe that God will do what He promised us to do. Dapat mga tao ta, mga katawhan ta karong hapon nga magtuo ug mutuo. Kung unsay gisaad sa Dios sa iyang pulong para nato, iyan ning buhaton. Amen. I hope we've learned something from the Word of